Bolje vas više. Mi samo hoćemo da je dobro ulovi da... Znači, kad se privat ima se uvijek ljevice, nektivice i te. Ali nemoj me vlada. Ja rekao kad Tišina. Anđeo Gospodin navestio Mariji. I ona je začela po Duhu Svetomu. Bravo Marijo, milost puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grišnike, sad na čas smrti naše. Evo službenice Gospodnje, Neka mi bude po riči tvojoj. bravo Marijo, milost puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grišnike, sad na čas smrti naše. Amen. I rič je tilom postala, I prebivala među nama. bravo Marijo, milost puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grišnike, sad na čas smrti naše. Amen. Hvala Otcu i Sinu i Duhu Svetomu, Kako biše na početku, tako i sada i vazda i vijeke. hvala Otcu i Sinu i Duhu Svetomu, Kako biše na početku, tako i sada i vazda i vijeke. hvala Otcu i Sinu i Duhu Svetomu, Kako biše na početku, tako i sada i vazda i vijeke. Stari, ajde dođi isti.
Znači ovo pjevanje koje danas možemo čuti u Pridragi je jedan noviji sloj dinarskog načina pjevanja koje je poznato kao pjevanje pod bas. Dakle, to je sloj pjevanja kod kojega ta višeglasna harmonija je tipična po tome što završava na kraju u tom intervalu kvinte kad donji glas, prateći glas spušta, dakle na donji ton i kad nosi taj cijeli akord i u to je taj suzvuk. Međutim, ono ima svoju povijest, malo vezano je uz ojkanje, dakle vezano je uz prijašnje načine pjevanja, uz orcanje, uz orzenje u ovom kraju, dakle gdje je glavna karakteristika tog pjevanja je jedna posebna estetika, dakle glasovi žele i glavni cilj pjevanja u takvom načinu pjevanja je suzvuk glasova, jedno jedinstvo, harmonija koja i publiku koja sluša te pjevače, ali i same pjevače tjera na to da idu do perfekcije. I upravo zbog toga, zbog takvog načina razmišljanja, pjevanje u ovim krajevima je izrazito čvrsto, ponosno, sigurno i jednostavno publiku uvijek osvaja. Kada zapivali auranu zoru i auranu zoru, kada zapivali auranu zoru. Odjekuje Pridraga